Ndabasuje ikaze kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe mumaze kumenyera amakuru yacu ajyanye n'ubuzima bwanyu, impinduka ku buzima bwawe, icyo wakora ngo ugire ubuzima buzira umuze. Uyu munsi mbazaniye uburyo bwizewe mwakoresha mugakemura ikibazo cy'amatashi y'umukara agaragara ku bice bitandukanye by'umubiri. Ibi bikaba bitera bamwe ipfunwe kuko usanga uruhu rufite amabara atandukanye cyane, ugasanga hari ahahindutse umukara cyane ndetse hakaba hadasa nk'ahandi. Aha twavuga nko mu kwaha, ku nkokora, mu mavi usanga haragiye hagahinduka umukara. Ushobora kwibaza icyo wakora ngo kino kibazo gikemuke ndetse ube wagira uruhu ruri uniforme, ni ukuvuga uruhu rusa hose, mbese uruhu rw'umwimerere. Uyu munsi nakuzaniye uburyo buri naturel cyangwa se uburyo bwa kamere wakoresha wifashishije ibikoresho karemano biboneka hafi yawe. Bimwe muri ibyo bikoresho turaza kuganira uburyo wakoresha kokombure, indimu, igikakarubamba, ikirayi, ikirungo turmeric, coconut oil, ubuki, amata, isukari, olive oil, vinegre ndetse na yogurt cyangwa se yaourt n'ibindi. Kwirundarunda kutunyangingo tw'uruhu tw'inyuma tudafite ubuzima, dead skin cells. Kwikubanaho kw'ibice by'umubiri, friction, kwiexposa ku zuba ndetse no kutaringanira kw'imisemburo. Ibi biri mu bituma bimwe mu bice by'umubiri twavuze haruguru byirabura cyane kurusha ibindi. Dore uburyo rero buzagufasha gukemura kino kibazo cy'uruhu rutari uniforme cyangwa se gukuraho ya amatashe y'umukara cyangwa se amabara agaragara ku bice bitandukanye by'umubiri nk'amavi, mu nkokora ndetse no mu kwaha n'ahandi. Uburyo bwa mbere, koresha kokombure. Kubera ubushobozi bwo gukesha ibintu kokombure ifite, bleaching properties, ibi bituma ikoreshwa mu gukuraho ano matashe y'umukara mu bice binyuranye by'umubiri. Kokombure ikuraho twatunyangingo twapfuye ndetse ikabobeza n'uruhu aho wayisize. Ikindi kandi, kokombure ikungahaye muri vitamine A ndetse na vitamine C, bituma uruhu rucya ndetse rukagaragara neza. Uti bizagenda bite rero? Uburyo bwa mbere wifashishije kokombure, fata agace ka kokombure yawe ugakube gahoro gahoro ku nkokora, ku mavi cyangwa se mu kwaha mu gihe cy'iminota 15. Ubirekereho indi minota 5 mbere y'uko woga n'amazi meza. Ubundi buryo wakoreshamo kokombure, ushobora no kuvanga umutobe w'indimu n'uwa kokombure maze ukabisiga ku mavi, ku nkokora, mu kwaha ndetse n'ahandi ku ruhu hari amatashe y'umukara. Umaze kubisigaho urabirekeraho bikamara iminota igera kuri 20 mbere yo koga n'amazi meza. Uburyo bwa kabiri, koresha igikakarubamba. Aha ushobora kuvangamo n'amata ubishatse, kubera ubushobozi igikakarubamba gifite bwo kubobeza uruhu, moisturizing properties, ndetse no gutuma rusa hose ta uniforme, ndetse kikaba gifite ubushobozi bwo kurwanya udukoko dutera indwara dutandukanye mu bwoko bwa champignon ndetse na bacteria. Ibi bituma igikakarubamba gikoreshwa mu gukesha uruhu. Aha ufata ikibabi cy'igikakarubamba ugakuramo amavuta yacyo maze ugasiga ku mavi, ku nkokora, aho ushaka gukesha, maze ukabirekeraho mu gihe cy'iminota igera kuri 20 mbere y'uko ukaraba n'amazi meza. Byaba byiza ukoresheje amazi ashyushye. Uburyo bwa gatatu, koresha ikirayi. Ikirayi nacyo kizagufasha gukuraho amatashe y'umukara ku ruhu mu bice bitandukanye by'umubiri. Kubera rero ikirayi kibitsemo enzyme bita catecolase, iyi tuyisanga iniganje hanini mu mboga no mu mbuto. Ikabaha rero iha ubushobozi ikirayi bwo gukesha uruhu no gukuraho amatashe cyangwa se amabara y'umukara atuma rusa nabi. Uti bizagenda bite rero? Fata ikirayi cyawe ugikatemo, ukuremo amazi yacyo, ubyisige ku ruhu ubirekereho iminota 15 mbere y'uko ukaraba n'amazi meza. Ushobora ndetse no kuvangamo indimu mu gihe uruhu rwawe rwaba rufite amavuta menshi.
ubwo ni uburyo bwa mbere ukoresheje ikirayi. Ubundi buryo, ushobora no gufata ikirayi cyawe ukagikatamo uduce, ugafata agace kamwe ukagakuba aho ushaka ko hacya mu gihe cy'iminota 10 kugeza kuri 15 mbere y'uko ukaraba n'amazi meza. Niba ushaka gukesha uruhu rwawe, dore uburyo bwa kane. Koresha coconut oil. Aya mavuta akungahaye mu ntungamubiri za fatty acid ndetse na vitamine E, bifasha mu gusana uruhu rwangiritse ndetse no gukuraho amabara y'umukara. Uburyo bwa mbere ukoresheje coconut oil, siga ku ruhu rwawe gahoro gahoro mu gihe cy'iminota 2 kugeza kuri 3 nyuma yo gukaraba n'amazi meza n'isabune cyangwa se nyuma yo kuva muri dushe. Uburyo bwa kabiri, ushobora no gufata 1/2 cy'akayiko gato k'indimu ukavanga n'akayiko kamwe ka coconut oil, maze ugakoresha urwo ruvange umasa ku mavi, mu kwaha ndetse no ku nkokora aho wifuza ko hacya. Uburyo bwa gatanu, koresha ubuki, indimu ndetse na baking soda. Indimu ifite ubushobozi bwo gukesha uruhu mu buryo bwiza cyane kubera uburyo ikungahaye mu antioxidant ndetse na vitamine C ku rwego rwo hejuru. Ibi bituma uruhu ruguma rufite itoto kandi rukeye nta matashi. Ubuki bworoshya kandi bukabobeza uruhu iyo bukoreshejwe neza n'indimu. Baking soda cyangwa se sodium hydrocarbonate ifasha mu gusukura, gukesha ndetse no gukuraho amabara y'umukara ku ruhu atuma rudasa neza. Dore uburyo uzakoresha rero. Fata indimu yawe uyikatemo ibice 2, suka akayiko kamwe ka baking soda hejuru ku ndimu kuri cya gice wakase, kuba ku nkokora ku mavi mu gihe cy'iminota 2. Bireke bigumeho iminota 15 mbere y'uko ukaraba neza n'amazi y'akazuyazi. Bikore inshuro 3 mu cyumweru. Uburyo bwa kabiri, vanga utuyiko 2 tw'ubuki, umutobe w'igice cy'indimu ndetse n'akayiko kamwe ka baking soda. Bisige ahasi umukara ushaka ko hacya. Ubirekereho iminota 20 kugeza kuri 30 mbere yo gukaraba n'amazi meza. Uburyo bwa gatatu, ushobora no kuvanga amata igikakarubamba n'ubuki mu bigero bingana. Aha ni ukuvuga uzafata amata, igikakarubamba n'ubuki mu bigero bingana, maze urwo ruvange urusige ku ruhu, ubirekereho iminota 15 mbere yo koga n'amazi y'akazuyazi. Uburyo bwa gatandatu, koresha isukari na olive oil, amavuta ya olive. Uru ruvange rufite ubushobozi bwo guha uruhu intungamubiri, koroshya ndetse no gukuraho amabara cyangwa se amatashe y'umukara. Vanga olive oil ndetse n'isukari mu bigero bingana. Bisige ku mavi, ku nkokora, umase gahoro gahoro usa n'ushushanya uruziga mu gihe cy'iminota 5. Ibi uzabikora buri cyumweru. Icyitonderwa, uru ruvange ushobora no kurukoresha ku ruhu rwo mu maso, ariko aha ukirinda gukuba cyane kuko ushobora kwangiza uruhu rwo mu maso kuko rwo rworoshye cyane ugereranyije n'urwo ku mavi cyangwa se ku nkokora. Uburyo bwa karindwi, ari nabwo bwa nyuma nagukusanyirije, koresha vinegre na yaourte. Vinegre yibitsemo acide acetique, yogurt ikaba ikungahaye muri acide lactique. Ibi bituma bigira ubushobozi bwo gusukura no gukesha amavi n'inkokora, y'amatashe y'umukara akavaho. Koresha uruvange rwa apple cider vinegar, iyi ni vinegre ya pome, ndetse na yogurt mu bigero bingana. Ubisige ku mavi cyangwa ku nkokora aho ushaka ko hacya. Ubirekereho iminota 15 mbere yo gukaraba n'amazi y'akazuyazi. Ubu buryo n'ubundi bwinshi tutavuze uzagenda mumenya gahoro gahoro uko mukurikirana amasomo yacu. Burizewe. Uturasabwa iki rero? Reba hasi ya video kuri wowe utarakora subscribe, ukande like na subscribe. Amasomo yacu yose ujye uyabonera igihe. Iyi ni Max Wisdom TV. Murakoze.